kada stvorite neku svoju zajednicu, svojih followera, svojih fanova, ljudi koji vama slijede, onda možete zaraditi novac. Kako? Pa tako da nađete brendove koje ćete promovirati. Kako naći brendove? Pa razmišljajte o tome koji brendovi, koje firme imaju proizvode koje vi možete koristiti, koji vama mogu pomagati, koji su vama pomagali u kvaliteti vašeg života ili u biznisu. I da naravno da možete stati moralno iza toga što preporučujete. I onda samo uspostavite kontakt i kažete ja sam taj i taj, koristim vaše proizvode x vremena, postigao sam te rezultate, a na socijalnim mrežama imam 5-10 hiljada followera i ti ljudi bi sigurno željeli kupiti to što ja kupujem od vas. Tako da ako želite da vas promoviram u svojim videima, izlaganjima, seminarima, kontaktirajte me i onda ćemo dogovoriti i cijene. Onda imate cjenik koliko košta jedan story, koliko košta jedan post, jedan video, ako spomenete i pokažete proizvod i uslugu i tako dalje. Znači to je jednostavno, ali morate malo morate napraviti zadaću, domaću zadaću, malo napraviti analizu tržišta i naravno treba više ljudi kontaktirati jer neće svi sa zadovoljstvom vama dati novac. Moraju vidjeti rezultate. Ćao.